باب الخوف من الشرك. مسألة درنا. الخامسة قرب الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا العمسة سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فرنا بيسو يوم غني دورنا ميلادي النصارى وكجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلانا بيسو نيوتاني ووروناي مبي دورا بو مسجد الرجاء وامبو كونو درسوه المجدد محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد حق الله على العبيد حق الله على العبيد أمبي بوندام بيناكو أنكسرا مشركيا كورو أمبو بوندام مسائل ودلا الخامسة مسائل دورنا قرب الجنة والنار كايراكو هذا مدينة الجنة كسرو إني تاسما كسرو وترى يرو جماعة قوله تيدن ككما من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. تيدن كوني مغمي نيالا كمبي نيغونيا قياما إما فوي فرا على كيبيرو الجنة كونو من مغمي نيالا كمبي نيغونيا فنا ياسرو يفندو فرا على كيبيرو تاسما كونو. Donc ninya ira ko hada madin arjanna kasuru ni tasma kasuru. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السادسة ورنا الجمع بين قربهما في حديث واحد. arjanna surunyani ani jahannaba surunyani ala yu fula surunyani kinu kasuru ala yu fara nyogonka hadisa kelen kono. حديثا من نتشيدهم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفلا جري كافو هذا مدينة الجنة نتاسما إنو كجري ألا يفلا تشيدهم يفلا بفرانيونكا حديثا كلام كونو. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. السابعة ولو فلنا أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيراننا حديثا كونو كوني مغو على كومبينيغونيا نا ياسر يفندو فرا على كيبيرو تاسما كونو ولو كان من أعبد الناس هر نوي كيرا هذا مدوم بباتو كلاي تشوغو ني كيرا على باتو لاي تشوغو ni koni ni ala kumbe nyogonya la gara fulan ka foya bi ka bara wala ibero tasuma kono ka fulan ka foya to yibole ka bato tise ku kisi to gaju min al umumi fi qawlihi man laqiya Allah o tarami kuma globally ni ciden ko man laqiya Allah akoni mugomo ni ye ala kumbe nyogonya li anna man lil umumi mami fulen ni nye umumu de do umumu de ciden ko bede amma mugobo mugola lakin ija kana shirkuhu akbar lam yadkhulu al jannatu ba'du men nahi hasro ni ka fulan ka foya kumba bade itedo al janna kono de few ya qawli ta'ala alaka kuma koso innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi al janna wa ma'wahu an-nar. parce que ala ko akoni mogo ye fulan ka foya ke fengore fara alaka ko ar janna doni kera ima haramu ye ko ye ka sigi yore janna batasumale woyde ni mogo min ta kera fulan ka foya kumba ban
وإن كان أسقر نا يسري كم مشركة فلان كفو يفتني دي وجب بقدر جنوبه ثم تغلى الجنة إبه لا جاب تاسما كنو نيكا جنوبو حكي وكفي إبه تا أرجانا كنو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له مسألة السجنة مسألة با فيمي ني إبراهيم على دلي أيريه ولبنيه وقاية عبادة الأصنام مسألة بربر با أمبا سرو بوندا ينكونو Ibrahima aye ala dele ayereye ana don ko alaka ulukisi boli batoma anyoyi osoro bonda inkono masaila bele ba Ibrahima yereye ala dele ayereye ka ala dele aka deunye ko ala ku kisi boli batoma to kaju min qawlihi ta'ala ambo mina kabo alaka kuma la masamin kortaleno wajini buni wa bani annabuda al asnam Ibrahima kunti ala ikanye koloshi ikanne tanga kin koloshi nindew an kana boli bato ka kya fa nindew ka kin afa donc ni nyemala sayla bele bay donc Ibrahima yere ala delia yere ka ala delia adunye ko ala ku tanga ka boli bato ma التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. التاسعة كنتنا اعتباره بحال الأكثر إبراهيم أيام مغتشامان كلا حالة جاتمنا نا ينين دوكي لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس بس إبراهيم كنت على أكون نمبولي نونو يوم مغتشامان دفيل nimboli bato ayem mo chaman de fili bo Ibrahima yem mo chaman kala halade laje odi yato ale sirana boli bato koroye ala deli ala kalena don kisi boli bato ma وفيه إسكال إجا المؤلف يقول بحال الأكثر نسمينكو أكو مشكلة دوبيا بس مين المؤلف محمد بن عبد الوهاب عليكو بحال الأكثر كو إبراهيم يم مو هذا ما دم مو chama kwa yulude ka jatemina wali aya min fana be aya kono kasira minan nasi aya ko hada maden chama wa faragu baina kasir wa aksar faragu be ka fo chama anim ewa min kachana be difference bunu nyogonche chama anim min kachana be faragu bunu nyogonche wali haja qala taala fi bani adama ninde ko sala ko adama don kattibar yala wa faddalinahum ala kaseer mimman khalaqna tafdila ala ko alay hadama don ko alayu fasamanja dampen jama de ka wala mu yaqulu aksar al khalaq ala ma fo ko hadama don de fasamanja be ulude fasamanja kacca kateme mu ko beka ama fo ka fasamanja kacca kateme mu ko beka akwa aliyu fasamanja mu ko chamanka ولا على الخلق من على ما فوق عليه هذا ما دون فسمانتا دم فيهم بك فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق هذا ما دون عليه هذا ما دون فسمانتا هذا ما دم فين جامان دك وليس أكرم الخلق على الله أتكمي كو هذا ما دون دك كبو على بلوكة دم فين بيه ولكنه كرمهم من على يبون يقولي العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. العاشرة تنا فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. لا إله إلا الله تفسيري سرولا بوندا يكونكم البخاري يفوتكم ظاهر أنها توجد من جميع الباب. لا إله إلا الله كرو أنا تفسيري ظاهر يرمي أمبوتا بوندا ينكدل بدلا بوندا يمبي وبلا إله إلا الله توسير ديرنا لأن لا إله إلا الله فيه النفي وإثبات بس لا إله إلا الله جاني دبالا أني سبتلي نيكو لا إله وينفي يكبتو فنسيتي إلا الله يا سبت ويسبتوي يبتو سبت على كلمتوي
11 فضيلة من سلم من الشرك. 11 مسائل تنكلنا فضيلة من سلم من الشرك مغم من كسرى كبو فلان كفويا ما فسمانتا من بيه مغم من كسرى كبو فلان كفويا ما فسمانتا من بيه لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فسأله أكون ni mɔgɔ min ye fulankafoya sera ale alamate yafa o de la mais junubu min bɛ fulankafoya kɔrɔ junubu min tɛ fulankafoya bɔ ko a bɔ yafa mɔgɔ ye min y'a diya wa qawluhu man laqiya Allahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna ani fana n'a ko hadisa kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ala kun bɛ ɲɔgɔn ya lagara i ma foyi fara ala kan i bɛ don aljanna kɔnɔ donc nin y'a yira n na ko ni mɔgɔ min kisira ka bɔ fulankafoya ma fasamanca belebele de bɛ ye باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله نيني بوندا ميني كولي كي كتا سيركما ما شهادة أن لا إله إلا الله كولي كي كتوما mana ye mun ye ka weleli kɛ ka taa tawhidi ma min ye alimamu mujaddidu muhammad ibn wahab nin kitabu bondaw dilancogo doni kebawo ko aka kitabu bondaw dilancogo be komi imamu na bukhari ka kitabu bondacogo aka fiqhu na ka kitabu famu ba ka bondacogo la anya damina tumami ambura muqaddima la babu folo kera باب فضل التوحيد وما يكفر من جنوب باب فلو كرا اودي كو توحيد فسمانتيا اني توحيد كجنوب يافا الباب الثاني بوندا فلاناكو باب من حقق توحيدا دخل الجنه بغير حساب اكون ني مؤمن التوحيد كحقيقه يبدو الجنه كونو يتكلوش الباب الثالث babu sabana ko babu al-khawf min as-sirki ko bonda minye niye ikasira mushrikiya koro al-babu rabi'u babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illa Allah kun niye bonda ko ka woleli ke kata la ilaha illa Allah ka woleli ke kata mana ka woleli ke kata tawhidima balma ya koloshi abe komi bonda saba min temina ni bonda nye ni mogo min ye ni bonda saba laje ni bonda ya yira mogo min ni ye ni bonda saba ni mogo min yu mataraka ka fara muqaddima ka abe komi eye tawhidi do sisa bon ni eye tawhidi do i yere nyana kana to eye nyali la mogo were dila ika mogo were kata tawhidima eye tawhidi fa musisa muqaddima ni bonda saba eye tawhidi famu sisa ni eye tawhidi famu eye tawhidi do eye re barake ni tawhidi na ko man haqqaqa tawhida eye re ka tawhidi ke haqiqa deja eye barake naye donc duman tora kana sigite kana to eye dilalima mo wore dilali munye mo wore kata tawhidi ni eye tawhidi do eye barake ni tawhidi esirana musrikiya koro mogo wore kata tawhidima donc ako bo ni weleli infana laje babu duruna tarake munye ko babu tafsir tawhid wa shahadat la ilaha illa Allah na ku ka weleli ke kata tawhidima yere nyana tawhid do yere barake ni tawhidi mogo wele kata tawhidima ko ra bonda nani na bonda duruna kera obe kuma tawhidi yere faram fansha kasisa ka tawhidi tawsiriya donc ni bonda fule ninde ni yere nyana eye tawhidi do eye barake nay mo wore ikata tawhidi ma donc wureli mbeke chogodi wa qawli Allah ta'ala ako ala ko musammin koro talendo qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala bashira ako ciden ko ninde en kasrai haja terete walladhi jakarahu al-muallif nin tertibu min fulani ni muallifu yafo min ahsani ma yakunu
أكترتبو يترتبو نماندي لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر أنه لا يتم الإيمان إلا إذا دا إلى التوحيد تمام أي التوحيد فو هذا مدن يريك التوحيد دلالي تمام أيوه فو ذكر أننا فو أنه لا يتم الإيمان كوي كل من يتسك الدفافنا إلا إذا دا إلى التوحيد فني وللك كتا التوحيد مدن ودياتو afule ka bondaw nunun ke cogomi nunun fule sora suruman do kono ni imamu na safai ko ni ala tuma sora wore jigi hada madawun ka ko sora tumbu wasa wajibi wal asri innal insana lafi qusuri lil ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ala ko le kalnani wakati ko hada madembe be perdi kono ananai si sinawuke fennani no sabatira hada madem min nay bora perdi kono o fennani fore mo nyi lallejina amanu mo min yere li man yara mana yettawhidi so e yere li manani ala e yere tawhidi so kele yettawhidi do yettawhidi so wa amilu salihatu fulana ye munye ye barake ni tawhidi e li man yara ka tawhidi do e ye barake nay fulana ye woye sabana yemunye watawasaw bil haqqi mo nyamari watawasaw bil haqqi be bila yoro juman nona weleli iye mo wole kata tawhidima duruna watawasaw bi sabri ay nyogo nyamara ni sabali fanay mana tawhidi fana weleli la ani mo nyamari ni balila ko juguma tora bi soro kuma jugu soro ika sabala be koro kani tabila eka sabara be koro kani tabila eka continue tala donc ni fennani sabatira hada made hada barina ala ko e bora perdi la jani la gara donc muallifu fule ka fennani defo tuma ma yi la dunya tawhidiya ye tawhidi do e baraka nay sabanna kera munya ko ka walili ke katama wa tawasaw bil haqq walili ke kata tawhidima fala budda ma tawhidi min da'wati ilayhi la budda ni hada madanye tawhidi do foy ka wolele ke kata tawhidi de ma wa illa kana naqisa ni mo ke ibeke mo min naqasilendo mo ye tawhidi do imam mo wole kata tawhidi ma ibeke mo naqasileni wala riba sikal tala anna haja alladhi salaka haja sabilu lam yaslukuhu illa wa huwa yara annahu afdalu sabil sikka sitala mo min don nan ni sira nonuna ka tawhidi do ka wolele ke katama iya yodode ko ale de siraw be nyumaye wa ida kana sadiqa fi itiqadihi ni yetinya tige ka aqidala fala budda nya kuna daya ile la budda foy ka wolele ke katika aqida made ni mo min ka aqida nyana ni ka aqida ko yetinya ye bisun kala sibara la budda be wolele ke kata made wa du'a ila shahadati la ilaha illa allah min tamami tawhid mogo ka weleli ke kata sere kuma fulayma tawhidi dafalendero tawhidi timelidero wala yatimmu tawhid illa bihi hada maden ka tawhidi te sika dafa bara ni ote hada maden ka tawhidi te sika dafa bara foi ka weleli ke kata made ni mo ke ka tawhidi te sika dafa qawluhu nako qul hadhihi sabili almusara ilayhi ma ja bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min sarar ibadatu wa da'watu ila Allah ni ciden ko hajihi sabili koriya be katake mumna ciden kasira ciden ni sariya minnana ani batum minnana ani woleli minnana ka woleli ke kata alama e wa ciden fana ka woleli ke kata tauhidi ma da mina ciden fana la ciden fana abali man nabi nyimo ni ciden munun temina nye afana ye ulude nomina ولقد باسنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تيدم بكبارة كيرا أودي فنا كوليلي كتا توحيدما تيدم كودي عليك سيرا فنا أنا نسيرا مني أو تيدم بكسيرا يودي alakum mantum be ko alle ye ciidin de ciuma o kawolili ke kata aywa alama ana budullah o kawolili ala kilimpe o kabbato mo ku yere korosi fulan ka fo yawma ulude tabuti odiyato ciiden ciide cira suaybu nunu luta nunu nuhal nunu be ba fo ya qawmi budullah ma lakum min illahi khairum o ba fan kam mo ye ala bato fe ngore sita aw balo ni alate
donc ciden be ka weleli kera tawhidi de an ka ciden fana ka siraye ode awa mogo ko aqida tigi de ka aqida nyana ube tawhidi tigi de fo ka weleli ke kata tawhidi de fo ka tawhidi kitabu de lakala mogo la ka tawhidi lakala mogo la ka mogo la sira mushrikiya ma folo wodi ato qul hadhihi sabili ciden ko ninde ne ka siraye mana min ye sariya min bimbolo dawa min bimbolo ka mogo wele kata tawhidi ma ninde ne ka siraye قوله أدعو هذا من الياء في قوله أدعو قل هذه سبيل أدعو إلى الله نين دي نكا سراء نمبي وليك كتا ألاما على بشيرة دوني كفنا دونك ناكو أدعو إلى الله ويمونيرا دوسكم كلاسي مؤلف بونوفو أبونوفو مسائل ولا وأدعو إلى الله kon ninye ka dusukun kala si iranna ka iranna hada maden ka dawa kono ka ke dusun kala si bagay ika weleli ke kata ala dema hada maden ka weleli ke kata ala dema bon ni mo min ba fe Abdurrazzaq al-Badri aka kitabu tauhid la aya kitabu tauhid sarahu aka sarahu kasetu dobe woye kasetu mugani nani ni tara kasetu wolon fulanna tabe aken nim bondaka akunna ko adu ila Allah akon nimbayira weleli kala dusukun ka kala si alay ako parce que weleli kala dobe abe weleli ke kata wa alama ako weleli kala dobe abe weleli ke kata yere dema weleli kala dobe abe weleli ke kata mo wore dema ka jamama ko weleli ke kata ala dema mo kana weleli ke kati yere ma ako mo be se ka ke weleli kala yira ba ke ka cinya fode weleli kala dobe soro yere ba ke ka cinya fo abake ka mogo wele kata kiyama aye salli aye su aye ninke ne iba soro abe weleli ke kati yere dema weleli kila dobe sika wele ke kata kiyama me abe weleli ke kata yere dema yadu ila nafsihi ka an yakuna murai akon misali la imma atigi beke yere jirantiye aw musammiya ube atigi beke aka weleli ale ba kira bake ka kiyan fode ma bake ka kiyan fo pour mogo de ka ale ka kuma me ukatanu aw talib suhura ubi abake ka weleli ka bake ka cinya fore me abape ale ka bange bede ka le de ka to ka bobeka iba sura kala nyine ye ode aw murida lisamwi ubi abafe alla nyine ye de aka kuma ukame wa kasratil al-itibai ubi akalla nyine ye de ne ka tugubaka ka caya ale ka welenya balla nyini kono ne ka tugubaka ka caya ka teme beka aw ma yusamma fi jamanina ube femmi be wole an ka wakati la kasiratul aswati mbe yoro nka kanka caya takuna lahu sautun inda nasi kasira puru ne ka kanka ke mugo bolo ka caya ayi munasaba yoro munasaba muayyana aw ayi munasaba muayyanu ويطلب التثبيتا تكون أصواتا كثيرة يكون مقصده تكسير أكو أليبا لنين مناسبة جمع دالا يرو نمو بنيون سوري مناسبة ربا في ميكرو كالي دالا لديكا كما pour aleka kuma kanka caya aleka kammini ka caya mugo bolo aku do kala nyini yen ninde caya li doron kala me baga ka caya ninka kuma me baga ka caya ako weleli kala udo dawa kala udo be ba so be cinya fu me kala nyini en nununde ni nye weleli kala kata yere de man nin tala ka weleli kala de an kan nunun ko fi de hari ni ka sheti min fo no kajja awma aw yeta asafe ayati asabe al iqlasu fi da'wati li Abdurrazzaq al-Badri ibe yoro nin tige ayen nin kuma nunun fo yoro minu ne uba tige ka damana kaseti dima iballa me mo do be abe tinya fo me abe welele ke kata yere de made parce que kala nyini imma yere jira abake ka yere jira imma abake ka kuma pour mo ka kuma me ukatanu imma abake ka suhura de nyini ne ka korta beka ne ka bange beka imma abafe kaiwa aleka kuma ne aka dawa ne ka tugubaga ka caya ka temetoka imma ambe min wati an min wala ka wati la taswiti ne ka kanka caya nka sonka ojo ka caya ka temebeka nka kuma meni ka caya nka lami baga ka caya ka temebeka la nyine nonunde aka masure nonunde mogo mo benilla halaram balimaw walele kala te katala made
abake ka waleli ke kata ayere dema donc an kan yere kolosi koy hari dawa min ni waleni wajulu min fulani nye mo min nyuma be bonni njanya ma ko illa marahim rabbi ala kan kisi kan tanga de donc adi ila allah hada maden ka waleli ke kata ala dema adi ila allah وقوله أدعو إلى الله لأن الدعاة إلى الله ينقسم إلى قسمين بورا عبد الرزاق ككمولا بين أسمين ككمولا أكو أسمين كولي كلا كتا علما كولي كلا وكتا علما وبتلا تلا يروم فلا الداعي إلى الله ولي كلا دوبه وبي ولي كتا على دما الداعي إلى خيره ولي كلا دوبه وبي ولي كتا على تنا دما وتاك كولي كتا علما فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص من ولي كتا علما ودي دسون كلا سبغاي الذي يريد أن يوصل الناس أن يوصل الناس إلى الله تعالى alaka wali kala jumaay alaka la nyini yede hada madum be sheka she alama chugumi alaka la nyini yede hada madum be sheka she alama chugumi masamin kortalendo wadda ila khairihi mu'min be wali ke kata ala tanama qad yakunu da'iya ila nafsihi abesheka ke wali kata abake ka wali ke kata yere dema yedu ila li haqqi li ajali an yu'ajjima bayna an-nas ama useminu foname abi wali ke kata ciyama de mais li ajali an yu'ajjima bayna an-nas aleka wali kunya munye pura ka bonya mogo chela mogo ka bonya wayu hatarimu mogo ka bonya ka karama wali haja tajiduhu yakhdamu illam yafalu an-nas ma amara bi wadi hatu ibeni wali kala soro na yem mogo nyamra ni minye numa ke dorale bedimi wala yaghdabu ija artakabu nahya ajama minhu lakin lam yadu ila tarki bo har ni mo ye junubu ko minke na alema fo mo ye kwa ye nin junubu bila hari nu ye junubu de ka aleme mo nyamru ko ka junubu min bila nu hada ma do nyaka te dimo ko na le kun ye min fo ma ke dro ale be dimi wa qad yakunu da'iya ila ra'isihi awa weleli kila do be se ka soro ale be weleli ke kata kan nyema dema iba soro ye parti do créer nyema do ba le fana lo ba ke ka surgu kofe ale fana be welele ke kata o nyema dema kama yujadu fi kasir min duwali min ulama dullal min ulama dawla ako be komi ko abid e wa dugu e wa jamana chama na chokomi doni ke baga filibanti munu nya jamana ka doni ke baga wiye la ulama al milal iba soro dina ka doni ke baga wute yaduna ila urasaihim jamana ka doni ke baga filibantu lube wolele ke katu kan nyema udema min jalika lamma jaharati al-istirakiya fi bilad arabiyya akon nin koso ko tumami kodo tumbangera arabu jamana lawba ko al-istirakiya tumami onna na wakati mi qama badu ulama dullal akon doni ke baga filibantu do wulila bil istidlal alaiha bi ayati wa hadith bayida doni ke ba filibantu do wolela ku wulila ku be delila ke o koyina ni ayawu ye ani hadisawu ye munu nu delila kajja bal laysa fihi dalalatun delila yirete ulula ko bo ko sabatire fa haula'i da'u ila khairillah nunun tigla mo ye wolele ke kata ala tanadema numa wolele ke kata ala made o man da ila allah ni mo minye mo wole kata alama summa ara nas farina minhu fala yasi o ko fini hada madon nyew bake ka bolinye akoy kada jigiti gele bunu simi rahimahullah akom mo min nibe woleli ke kata ala dema har ni yaye mo ye de bake ka bolinye ka boli ka dawanye ko aka giri ube ka kuma ka giri fala yas akoy kana jigiti gele fala yasi kana jigiti ge wo yetiru dawa ni be dawa itoy eki ka dawa ke فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أكوتشيدن كو عليما إن فيجي على إرسلك تايكا تاما تقولا فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم رنيام تشيدن كو علي بن أبي طالب أكو والله ni alaye mogo kelen kandani ka sababu kawshi manyame bilay har mogo kelen wodi atu Suleiman urehli fana ba ko ni bonda nyonala akon ni be tawhidi e wadda e wadrisu din ni mogo duru de bena ni ebe ewa fiqhu
fiqhu maliki fi ube fiqhu safayin ube ewa qisa warew ibo ulu deresudi mogo bakele nde bena ilame ako mogo duru mi bena tawhidi mi lamme tawhidi nde fo mogo bakele min bena ko ama fiqhu la goside men ni ebe tawhidi deresudi tawhidi deresud do mogo duru de bena ilame men ni ko ibe kuma fiqhu ka mogo bakele bena ilame mogo duru min bena tawhidi lamme bolo tawhidi ne de ode kausa ode baraje kanyi ima ci mogo kele ni Allah ya kandani ka sababu yi o kan suma nyame bilay donc brew semu fana fule ko refo ar-rajulun wahidun min qaba'il al-yahud khairul lak min humur an-niyam ci kele yahuda ka kabila la ci de ñoo refo ali ibn abi talib ko suma nyame bilay fa jadda ila Allah falyakun qadabuhu min ajali anna li haqqan lam yutbaw ni be woleli ke kata ala de ma ika dimide ka kede nyeti nya fo nya mamina dimini ode me ne ka kuma mamina kana dimino yede ni dimina no yede dara ibe woleli ke kati de ma la li annahu lam yujib ni be woleli ke kata ala de ma dimide ni nya mamina me kana dimi ko mo mo e jabi de fa ija kana yaghdabu li haja manahu annahu yadu ila Allah na yasoro ebe dimide ko nya de be mina nya de mamina i dimna na ode koro ni mbayira de ko be woleli ke kata alama fa ija sajaba wahidu kafa ni be woleli ke kata ala de ma fona har ni mo ko lende yu jabe o wasara way jamule way lam yastajibu ahadun yakfi aida har ni mo mi jabire fana o wasara tuguni mana tawhidi woleli kala dusun kala si baga woleli kala ni har yem mo ko lende soro a wasara ni ma har mo soro fana a wasara mun ko so وفي الحديث أنا حديث كونو والنبي وليس معه أحد parce que tidem kun nabi nyima dobe ko ale ya ka woleli beke ko ma mo kele so ko yomal qiyamah do kelende bena mais amba fo kon nabi nyima ka woleli ke rafuyewa amake fuye parce que yow huja do ka mo ka ni eye woleli ke ni mo kelen sura wasara ni ma hari mo sura wasara parce que yow huja do mo ka ثم أنه يكفي من دعوة إلى الحق والتهجير من الباطل أو بوسر دعوة لكنا كتاч نياما نيبه مغو بالي كبو كو جوغما نيبه اوا مغو ولي كتاч نياما كمغو بالي كبو غالوما أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل او يري وسر ني ابا كا ولي كتاч نياما ube مغو بالي كبو غالوما abe bange mogo yekoni ka fonni de yechinyai ni nyangaloy anyeta bayyana linnas anna haja haqq wa haja batilu har wayre wasara ebe wolili minke kata alamani disugun kalasi har ni mogo mata abe bange mogo yekoni ka fonni de yechinyai ni nyangaloy li anna an-nas ida sakatu an bayanil haqq parce que ni hada madaw nyu dade ku makku ka bocinya bangelima wa qarra al-batila ma tuli jamani galonde be sabati ni furanche janyana doro galonde be sabati yanqalibu haja li haqqu batila cinya imbe yele makka ken galonde mo bolo wali batila haqqa galombe yele makka ke cinya mo bolo donc doni ke ba kana makude tawhidi mbangalin ani shirki ko karile ni bidaw ko karile doni ke ba kana makude mo kani jabire me ibe cinya min bange ndi mo bado ko ni nyacinya ni nyangalo yo wasara me ni dade doro i dade etake ka cinya fo cinya intake ka bange ni furanche janyana galo inde be ke cinya ye cinya be yele man ka ken galo yo qawluhu ala bashirati na ko ala bashira udu ila allah ayo tafsiri famu woleli kake ala kelen de kama kana woleli ke kati yerema kana woleli ke kati kanyema ma kana woleli ke kati ka jamama adu ila allah ibe woleli ke kata ala de ma o famura fulanna ala bashirati wolelin kake doni de kan bashira munye ilimu ay ilimu doni fo doni de ka sore bolo fo doni de ka sore bolo hada madem fana fulede ni doni tabolo na ko be woleli ke durabe cinyalike abdurrazzaq bo fana fo ako ko umar ibn abdulaziz ko rahimahullah man amila bi ghairi ilmi kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu ko umar ibn abdulaziz ko ni mugo ko ebe bara de ke kasoro doni ti bolo ko ibe min cinya o de kacha kateme be minya awa ko dawa kala fana bo chogo de la
ako ni ko ebe dawa ke doni tibolo ako ibe bincinya ode kacha ika dilaliye ika cinyali de be caya katemi ka dilalika ala basira fo hada made doni de ka sorbe al ilm fatadammanat hadhihi da'watu al ighlas wal ilm buno seminu kon nin dawa aye fen fula yira fen fula ba kono o kasabati dawa kala borode dusukun qalasi doni لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص وعدم العلم أكو بس كمين بدعوة تنيا كتايا دوسكون قلاسم بليا أني دوني بليا مين بدعوة تنيا كتايا دوسكون قلاسم بليا أني دوني بليا ودي بدعوة يرتنيا وليس المقصود هنا بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط مغو كفا مفنا لا نيني نيورو لدي ni ewa kiden ko ala basirati la nyini te de koy ka sariya fana do la nyini te sariya doni fana doni ede kiden nyen doni min fala basirati bunu seminu bena kuma min nyini ne fo tani ka dawa ka nyini ne do yika munun do sariya doni doronte de bal yasmal al ilmu bisarai abata ni ko ebe wolere ka kasori be sariya do kele wal ilmu bi halil mad'u ibe mugomin wala kasori bo tigi do fana ibe mogo min wele aka sori bo tigi fana la halado ninte fulaywa wal ilmu bi sabil al mawsul ila al maqsud wa huwa al hikmah aka soro fana sira min bake ki e wa ikam maqsudu dima pour mogo be se ka dina famu chogomi ka weleli famu chogomi sira min fana be se ko illa soma aka sori ibo fana do hikma aka sori be hikma fana do de woleli to ye ko imbalima ko mbe wuli ka karala e ma tinyali min be dawala sisa na ko ala basirata akado ibe sariyado akasoro be mugo min wole ibado akasoro sira min bi la sira min be se ka ke sababu hada ma de umbe dina do jonna ube e wa tinya soro jonna ube bo galona jonna akasoro ibo sira fana do min ye hikimai fayakunu basira bi hukmi shar'i akasuru sariya ibodo wa basira bi halil madu akasuru ibe min wala ibodo wa basira bi tariq al mawsul li tahqiq al dawa akasuru sira min be iset dawa yire haqiqa mo ibo fanado ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ نinde koso bena hadisa kono bonda in kono ciden ko muajuma innaka taati qawma ahlal kitab akom maju ebeta mugo ma kitabe dun kewdelo nim fora maju munna pour akado abe munun wele akudo abuta chogomi akodo abuta chogomi akodo wa hadhihi laysat kulluha min ilmi bisarai ewa nimte kafo ewan kasariya drondo ndo akokote oyede li anna ilmi anna haja rajul qabila li dawati bil layni parce que akado anna li anna ilmi e ka doni e ne ya do sisa anna haja rajulu ko ninche min fuleninye qabilu li da'wati bil layni ninche min fuleninye ninye dawa yiranni na nin no yayi abamina odela akasoro wode sariya doni ndronte koy sariya doni ndronte de foyika ebe mire wole ko dore ninne ya do sisa complet ka karasa min wole ninye nin wole nin no yayi de abeson ka dawa mo beso wole lima wa haja qabilu lidawati bisidda min fulen ninye fonka nin wole ni ka geleyade ni wole ni geleyade iko don wa haja indahu ilmu bo ibe min wole fana kasori bado karasa ni min fulen ninye nimba wole doni be ni mbolode yam kun an yu qabila ni bi subuhati nimbe sekin kumbe ni subuha wede nke labbe mbe kake nin min wole mbeta nin min ube mbe ni min wole iba suru ni subuha ba bola be sekin kumbe ni subuhatu ye nde subuhatu nunu fana jabi to min bi kumbe chogoma kasori yo fana labbenke wa kajalika al ilmu bi turuq allati tajlibu lil mad'uina akasoro fana ika sirawu do siramu numbe mugo wole ton siramu numbu samakana ibe mugo munun wole siramu numbe se ka usama kana wole lirma akasor ibo fana do ka terhibi bikaja wote siji komi ka ewa ku kanu ku sama ku kanu kana fendoma ku ewa ku lafariya kata fendoma ka qawli sallallahu alaihi wasallam man qatala qatila falahu salbuhu komi cide nya fa ka jihadula chogomi
na tumbe mo la sukata jihaduma pour mo ka jihadu ke ni farfoni awa koni mo ni kafir min faga ni mina be kafir na itado mina be kafir na itado pour ka mo la su ku tesiri farfonu kasoro kata jihaduma jafar ya kata jihaduma aw bi talifi ube ikado mo min ni talifi kaka mana mo min ni ani akaka ina le ka gire nyogo nade pour addu sukun kado nyogo nade ibe se ka sama chogomi foi ko fana dode fa nabi sallallahu alaihi wasallam atal muallafat qulubuhum fi qajwati hunain ila mi'ati ba'ir kire sallallahu alaihi wasallam qajwati hunain kafiru dobe ayi e wanyame kemere ta kuduma pour kudu sukun sama kana silamiyama munna hari jakka yerela jakate de kafirima fo kafir mi nyem walla fatu ko munna jakka yere do yoro kera uluye pour ambise ku dusukun sama kana dina ma chogomi kirende nyame keme de dulu na nyona ma walla fatu ko nyame keme pour ku sama kana dina ma fa haja kulluhu min al hikmat awan nimbe ye hikmade nimbe kire nye fengo fenke sisa na yem ko mo mi nyem mo mi fa ni yemi sura la itado ani ni kire sallallahu alaihi wasallam walla fatu ko ba yen nyame keme takaduma nimbe hikma فالجاهلون نسمين كو جاهلين لا يسله للدعوة جاهل تسك الدعوة جاهل تسك الدعوة لكوي جاهل تسك الدعوة كنيه وليس محمودا أو جاهل كالدعوة يرتنون ننتفر وليست طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاهل كسرة تيدن كسرة تفنر جاهل بالدعوة كتشوغم تيدن كسرة لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح parce que jahili be min tinya o de kacha katima be min dila jahili dawa kila tinyali de kacha katima kadila lika donc mbalmo an kan nunu fam nunu nye doni ko ka kuma de ni tara abdurrazzaq al-badri katta setinta akon ni si salafu ka kuma ulaje ka salafu ka tabolo ulaje nin kuma be salafu bolo dusukun kalasi dawa kela dusun kala se ka soro bolo ani hikma ka soro bolo noya ka soro bolo a o kacha u bolo de hikma fana o de yato doni ke bagan bun khayyim mo munum be wele kata alama wele likela alay wele litila kata tila yoro masawa men ni cheikh salih fawzani ka kitabuta al ijabatu al muhimmatu fi masakil al mulimma akom mo wele taw betila kata tila yoromanani de tila yoromanani na ko udu ila sabir rabbika bil hikmati wal mawjati al hasana wajadiluhu billati hiya ahsanu illa alladhina jalamu minhum anina ko ya qul hadhihi sabila adu ila allah ala bashira ana man tabani donc ako hikma ko ode toye ala bashira al ilm hikma inde to ilmu donc nanya mo tila kata tila yonma saba idu udu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati li hasana hikma ye jontai akom mo munu nye jahil cheikh salih fawjan aka kitabu kono ijabatu al muhimmatu fi masakil al mulimma ako hikma be ira jonna jahilu mo min te dina nyedo te dina do ibe ulu wele ni hikima ni noya de tumami ala yereye firaw e wa musa ani haruna yu chikata firawna makafir do ko ala yere mi ako wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatajakkar aw yakhsha akoy kuma ngoma de foye de la'alla hakili na jigi uba nasir ala ni donc hikima yede jahili ale tado mais na yecinya yedro abe cinya mina atado de kanna geleya tala ate cinya dore na ya dodoro abamina iben ni wole ni hikima de bil hikma jahili ibale wole hikima de nin tekkelenya fulanna al mawjatu li hasana o ye jontai mawjatu li hasana yede murumi alebe cinya do me hakili bora abe cinya do me hakili bora hada maden nyina fende iba ale hakili jigide ka wajulu chogo nyumande ke aya munun nana hadisa munun nana iba ale hakili jigulu de la mawjatil hasana o yemmin ba do me anyinana ibe qur'ana aya woni hadisa de fo mawjatil hasana de bale tanye ni nyefula
sabana wajadiluhu billati hiya ahsan nin fana yekanna gelente de cinyanyini na do me subuha ubabolo ni ya wele dora be kumbe ni subuha wiya karamo jugu de ko do trois kunna nin ta wajadiluhu billati hiya ahsan nin kuma nyogonya ka dele lawira la ni cogo nyumaye dele lawira la ni dele lawira ira li cogo ya nyumaye subuha munum babolo ika subuha nunum babolo parce que kanna gelente mais subuha do de ba kunna donc ibe dele law de funu ibe nin kuma nyogonya ka jidalu ka kuma nyogonya ni kuma cogo nyumaye kuma nyogonya cogo nyuma kana dusa koro kana pera kunna kana toka ewa kuma jugu fay kana toka nani wajadiru billati asal uba kuma nyogonya cogo nyuma ni adabu ani majili subhanallah babolo ibu babolo amake sabayo nani na illa alladhina jalamu minhum almu'anidan ni mo min kera kanna gelede sisa ninta kanna gelede do ni nyebam bantire de abanna ire kanna gelede do donc ni fanga min bila kayira ni na puruka asama kana chinyama iboke fanga min bila ni aya soro bugoli yere sebiye ka bugo ube ka kele akana chinyanya ibode ke ube ni kuma chogo girima min be bolo katama no be da do de ba sama kana chinyama ibode ke al muanida bambanci kanna gele donc ibode kele na kele sebiye ibode kele si sabina dinana ewa woleli hadama don woleli nin chogo yannani de do mo kan nin de do bonni e kon iben nimbe ke kele nya tigi be chinyali ko be te chinyali tinyal ewa woleli chogo nani de chogo yannani ala yire do fo qur'ana ko ni eko ebo ke o eko bekes ewa chogo ya kele nya e ka chinyali de be bonya katemika nyalika qawluhu ana wa man tabani na ko ne ani mo tugurun ko ne ani mo tugurun ko munna ko fula yimbe ninde ne kasirai nimbe woleli ke ni doniye nimbe woleli ke ni ewa kata alama ni dusukun kalashe ani doni ewa mo fana tugura ne ciden ko atigi ka woleli ka ke nin fula de afana be woleli ke kata nin fula de ma abe woleli ke ni dusukun kalashe de abe woleli ke ni doni de mo kana woleli ke ni jahiliya fula yimbe ciden ka siraye fula minye na be woleli ke kata alama ate woleli ke kata yirema ate woleli ke kata ka jamama ate woleli ke kata ka nyema e fana ka ko chodela woleli ke kata alatema kana woleli ke kata yirema kana woleli ke kata ka partini ka jamama kana woleli ke kata ka nyema fula na ika woleli ka ke doni sugu juman fana aka soribe sariya do aka soribe mugo min do iba kala halado aka soro fana ewa shira ibe shira do ibe mugo min wole aka soro ibo don aka soro fana sira min be ke sababu ni abena tiyama ikodo anyo joli fo kofe anye sabade fo al ilmu bi shar'i wal ilmu bi hal al mad wal ilmu bi sabil al mawsul ila al maqsud aka soro ni saba ibe nunun do de Cheikh Muhammad ibn Abdul kitabu tigi min fulene nye o hikima de tumbe kulula ube mogo wele chogo nyuma minya hikima tumbala sandola dondola uko dondola nana hijula makka alikaba koro shegu doba ke ka derisu dik asigira shegu ka derisu koro kallame shegu derisu diara kosobe Muhammad ibn Wahab me salli jole shegu nye derisu jo awulito aka seji kuna ko ya kaba talla Cheikh Muhammad ibn Wahab ko kunni fule ka fulanka fo ya kuma de fode usallira mbe nim fulanka fo ya kuma yimbonni Cheikh bolo chogodi karamo de ninni doni ke bagade do ni be nin in kataw bonni bolo chogodi ananama ako ya Cheikh ako ne kalandende nye duguma sura mbake ka duguma sura nonu de durusi mbafe ku kalaw kan nin qatara yoro mi bentile ako basitala ayata wanna sanana li ila fi quraish ila fihim rilata sita wa sayf falyabudu arab hajal bataya yirfili falyabudu hajal bait sheikhku hasbuka
ako ijo iye qataw bake ita fo fal yabudu hajal bait o te fude iba fo fal yabudu rabba hajal bait ako ya sheikh jazakallahu khaira e wuli to shi sai ma fo ya kabatalla ako ya bunayya jazakallahu khaira dawa yen ninde hikma yen nununde ay qataw bo akorote donc hadama de fo anka kala anka don ko ka kitabu kala anka ninda wa nyire chogo anka kala wa subhanallah senya bi alay mana alay ci den nyamari aka fo subhanallah ko subhanallah senya bi alay wa ma ahna min al musrikina awa nete fulanka fo yen nete musrikula muhalluha mimma qabla fil mana tawkil li anna at-tauhid manahu nafi shirki parce que tawhid kore munye ka fulanka fo yagge ka boy wodi ato ci den ko subhanallah wa ma ana min al musrikina senya bi alay ne make musrikiye donc inchallah be komi wakati sera e hadisa in fana tese kata kwambe se kaba ambo bilani alay dress wore yiranna subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk باب الخوف من الشرك مسألة درنا الخامسة قرب الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا العمسا سوية هجرية باكلاني كمناني عن بيناني عن الناني شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فرنا بيسو نيوم مغاني دورنا ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلنا بيسو نيوتاني ورونا mbe dawda bugu masjid raja wambo kono darasube al mujaddid muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid haqqullah ala al abid haqqullah ala al abid ambe bondambe na ko ankashira mushriki yakoro ambo bondam masaila udela الخامسة مسألة دورنا قرب الجنة والنار كايرا كو هذا مدينيار جنة كسرو إني تاسما كسرو وترى يرجما قوله جيدن ككما من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار kiden ko ni mo mi nyala kumbe nyokonya kiyama ima foi fara ala kay be war janna kono me mo mi nya ala kumbe nyokonya fana ya soro yo fendo fara ala ka ibe do tasuma kono donc ni nya ira ko hada madenar janna kasuru ni tasuma kasuru السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السادسة ورنا الجمع بين قربهما في حديث واحد أرجعنا سرنيالي يعني جهنم سرنيالي ألا يوفلا سرنيالي كينو كسرو ألا يوفر نيونك حديث كلام كنو حديث من نتيجة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ufula gere ka fo hada madenar jannani tasuma inu ka gere ala yu ci dañu fula be fara ñugon ka hadisa kelen kono السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس السابعة ولو فلنا أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار أيرا ننا حديثا كونو كوني مغو يألقكم بنيغونيا na ya suru yo fendo fara ala kaybiro tasuma kono
ولو كان من أعبد الناس هر نوي كيرا هذا مدوم ببطو كلاي چوغو چوغو ني كيرا على بطو لاي چوغو چوغو ني كونيني على كومبي نيغو نيالا غرا فلان كفويا بيكا بارا ولا يبيرو تاسوما كونو كفلان كفويا تو يبولي كبطو تسكو كيسي توغج من الأموم في قولهم من لقي الله أترمي كما غربالي نتشيدن كم من لقي الله أكوني مغومو ni ye ala kumbe nyonari lianna man lil umumi mami fulen ni umumu de do ci umumu de ci den ko bede amma mo bo mo la lakin ija kana shirkuhu akbar lam yadkhulu al jannatu ba'du men nahi hasoro ni ka fulan ka foya kumba bade ite do al janna kono de few ya qawli ta'ala alaka kuma koso innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar parce que alako akoni mo ye fulan ka foya ke fengore fara alaka ko ar janna doni ke rayma haramu ye ko ye ka sigi yore janna batta sumale woyde ni mo min ta kera fulan ka foya kumba ban wayin kana asqaru na ya suri kam mushrika fulan ka foya fitini de وجب بقدر جنوبه ثم دخل الجنة إبلا جابتا سما كنو نيكا جنوب حكي وكفي إبتا أرجنة كنو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له مسألة asigina masaila ba femi ni Ibrahim ye ala dele ayereye wali banihi wighayati ibadil asnam masaila bere ba amba soro bonda inkono Ibrahima aye ala dele ayereye ana deun ko ala ka ulu kisi boli batoma anyoyi o soro bonda inkono masaila bere ba Ibrahima yereye ala dele ayereye kala dele aka deunye ko ala ku kisi boli batoma to ka min qawlihi ta'ala ambo mina kabo ala ka kuma la masamin kortaleno wajinibuni wa bani annabuda al asnam Ibrahima kunti ala ikanye koloshi ikanne tanga kin koloshi nin deun an kana boli bato ka kafa nin deun ka kin afa donc ni nyemala sayla bele bay donc Ibrahima yere ala dele yere kala dele adunye ko ala ku tanga kabo boli batoma التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. التاسعة كنتنا اعتباره بحال الأكثر إبراهيم أيام مغتشامان كلا حالة جاتمنا نا ينندوك لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس parce que Ibrahima kunti ala akon nimboli nunu yemmo chaman de fili nimboli bato yemmo chaman de fili bo Ibrahima yemmo chaman kala halade laje odi yato ale sirana boli bato koroye ala deli ala kalena deun kisi boli bato ma وفيه إسكال إجا المؤلف يقول بحال الأكثر نسمينكو أكو مشكلة دوبيا parce que min ye muallif Muhammad ibn Abdul Wahhab ale ko bi halil aksar ko Ibrahima ye mugo hadamade mugo chama ko ye wulude ka jatemina wali aya min fana be aya kono kasira minan nasi aya ko hadamade chama wa farqu bayna kasir wa aksar farqu be ka fo chama anim ewa min kachana be difference bunu ngonche chama anim min kachana be فرغ بني نغنچه ولهذا قال تعالى في بني آدم نند كسلك آدم دون كبار يلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا على كوكو عليه آدم دون كو عليه فسمنجا دامفن جاما ديكا ولم يقول أكثر الخلق على ما فو كو آدم